prvobitne utiske. Broj 1, Milica Stevanović, 22 godine, dolazi iz Vladičinog Hana. Da je sad na miru pogledamo, da ja malo učutim. Zatim broj 2, naša Sanja Gardović iz Beograda, 20-godišnja turizmološkinja. Teodora Kićanović, divna devojka iz Beograda, stara 22 godine, broj 3. Redni broj 4, Nevena Kovačević, zelenooka plavuša iz Gradišta. Lara Stanković, Beograđanka, 20 godina stara, profesorka engleskog u perspektivi. Jovana Stevanović, velikoplanjanka, 20 godina, divna devojka. Ivana Nešić iz Kruševca, stara 23 godine, buduća modna kreatorka. Andrijana Jovanović iz Valjeva, 20-godišnja devojka. Anđela Dašić, naša balerina, Kragujevac, 23 godine, broj 9. Kristina Ilić, broj 10, Petrovac na Mlavi, divna kosa, kovrđava. Slavica Balan iz Pančeva, 20-godišnja lepotica. I Saška Trailović, divni Final Touch, devojka sa 25 godina iz Kostolca, Štikle, 13-ica.
glasali ko je najlepša Pomoravka 2023. godine. Morat ćemo da je doselimo i damo boravište u Velikoj Plani, u Pomoravlju, jer ona je iz Vladičinog Hana, mlada devojka Milica Stevanović, lepotica.